Ndabaramukije mwese abakunzi banjye, abantu bose muhora muyumviriza, ndabashimiye. Imana ibahezagire kandi Imana yishure ibyo muyisaba. Kandi ico ndababwira niki, dore ni mwizere Kristo. Nubwo ibintu bidukomeranye, ariko hari umwami Yesu mu ijuru. Dore nta kintu na kimwe kiba Uwiteka atakizi. Ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Kwizina ni ngewe kandi kubatanzi ndi Pasikazi, nkora ndabashikiza ubutumwa bwiza bw'Uwiteka. Yego uyu munsi ndafite ubutumwa Imana yanshikiye, mbese yanshize mu ryango ndabashikirize. Buri muri Kuvayo 34:14. Ariko mbere yuko ndi bubashikize ubwo butumwa ndabanza senge. Uwiteka Mana Isirayeli, ndagushima kuri Uwiteka, ndagushima ukuntu mwami usubiye kumpa uyu mwanya wo kuvuga ibyawe. Data, nta yindi Mana iri hatari wowe. Ndakwinginze Uwiteka, umuntu ari wese ari bwumve zino jambo, ndagusabye imbabazi Kristo umuhezagire. Dore mwami no jambo ryawe Data, umwuka wawe wera mbese aherekeze iryo jambo kugira ngo rigico rimaze mu mitima y'abantu. Uri Uwiteka niryo zina ryawe mwami, abantu ariko bariko barakuririra. Ndakwinginze Uwiteka, ugendere umuntu ari we wese ariko arakuririra. Data, abagwayi ni benshi, Mana ndagusabye mwami ugende wishure mbese amasengesho yabo. Data, hariho nabandi wemereye, ndakwinginze Uwiteka ubagire neza, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Nkuko nabwiye Uwiteka Imana yampaye ijambo kugira ngo dusangire. Bene Data, ntimugire ubwoba kuko Uwiteka ari mu ruhande rwanyu. Nubwo ubona ibintu biriko biradukarira mbese byakaze, ariko ntibitume mucika intege kuko Uwiteka Imana ari mu ruhande rwanyu. Haleluya. Reka nsome Kuvayo 34:14. Kuko mudakwiye kugira iyindi mana musenga namba, kuko jewe uhoraho izina ryanjye ndi nyefuhe, ndi Imana ifuha. Reka nsubiremwo. Kuko mudakwiye kugira iyindi mana musenga namba, kuko jewe uhoraho izina ryanjye ndi nyefuhe, ndi Imana ifuha. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana ikora tubuza kugira izindi mana dusenga, kugira izindi mana dutakira, kugira izindi mana turirira atari Yesu Kristo. Dore iri jambo ry'Imana ivuze ati ngo Imana ni nyefuhe, irafuha, ni Imana ifuha. Iyo Imana ibonye uri kurasenga iyindi mana, dore irababara, ntago inezererwa. Niyo mpamvu uzabona mbese ihagurutse igaca itangira kugira iki, kugukubita. Ariko bene Data, Imana itubabarire. Haleluya. Abakristo benshi ntago basenga Imana yonyene, ahubwo hariyo n'ibindi bintu baca bajamo. Mbese bivanye nuko babona ubuzima bwabo bumeze, ugasanga ubugwayi baragwaye ubugwayi mbese ntago bukize, ariko baguma biganyira bakyumvira ko mbese kuva mu rushengero bakaja mbese guhiga iyindi miti hanze, bakabona mbese byabafasha. Ariko ntamenye ko Uwiteka Imana iba irabafuhira. Uri umukristo warakurikiye Kristo, Imana iragufuhira. Haleluya. Abakristo, hari abakristo mbese abakristo bamwe ukuguru kumwe kwa kuri mu rushengero, ukundi kuba kuri hanze y'urushengero. Bishatse kuvuga iki? Umukristo abari mu rushengero hanyuma agaca agenda gusenga izindi mana, ari byo bigirwa mana, ari byo kuraguza. Yesu natobare cyane. Mwene Data, ubonye bigukomereye mu buzima bwawe, ntuze uti Imana yawe ngo ugiye kugira iki, ngo ugiye kukuraguza. Ahubwo nugume usenga iyo Mana yawe nyine, uyizere, kuko iyo Mana wakurikiye irakora ibitangaza. Nimwibuke wa mugore yari amaze imyaka 12 agwaye ubutinyanga. Imana yaramukijije kandi yarakize. Ibyo ni bitangaza Yesu yakoze. Nimwibuke wa mwana wa Yayiro yari yapfuye, ariko mbese abantu baravuga ati byarangiye, ati byarangiye, ariko Yesu Kristo yavuze ati arasinziriye, ngo arasinziriye. Kandi koko murabona ko yakoze ibitangaza, umwana yarazutse. Haleluya. Rero
ibyo bintu bigukomereye mwene data ntujye ngo Yesu ntabishoboye. Nureke ugenda ufata ibyo mu bapfumu ubizana mu rushengero. Abaraguza bari mu rushengero, abaririmbyi baraguza barahari, abavuga butumwa baraguza barahari. Mbese abantu babona ko Uwiteka adashoboye barahari mwene data. Iyo ngwara ubona ikomeye ntuze ugenda kuvanga n'ibyo hanze. Burya iyo Imana ibona mbere warayikorera, mbese warayikorera neza ugacugwara ubugwayi, ubwo bugwayi rero wasubira mu rushengero ugacufatanya no kuja mu bapfumu, Imana irababara. Yirebera hirya niyo uri kurasenga, ntago ikumvira ivyo uri kuravuga. Kubera iki? Urafata Imana ugafata n'ibigirwamana ugafatanya. Irino jambo itubwiye ngo kuko mudakwiye kugira iyindi mana musenga namba, kuko jewe uhoraho izina ryanjye ndi nyefuhe, ndi Imana ifuha. Izina ry'Imana ni nyefuhe, ni Imana ifuha. Bene data, nimuze mufata karorero, nimushake amata y'ikivuguto y'umweru, urazi ko amata ari umweru. Mugende mushake n'ikindi kintu kitari umweru, mbese nk'isupu, mugende musuke mu mata, muze murebe ukuntu bizaca bisa nabi, bizaca birihindura irangi. Rero iyo ugiye gufata Imana ugacivanga nabigirwamana, Imana ntinezerwa, kuko ubuyigaye kumengo ntishoboye. Yesu Kristo nadutabare. Mwene data, nimumenye iyo mwakurikiye kishoboye. Haleluya. Noneho nimureke muja mu bigirwamana. Iyo mugiye kuraguza mugiye mu bigirwamana, kuko mugiye mu zindi mana atari iriya yabahamagaye. Haleluya. Ubugwayi, ego ndazi ko hari abantu bagwara ingwara kandi kabamara igihe kirekire batarakira. Ariko se burya iyo Mana usenga ujya ngo ntikureba, irakureba. Wewe ikintu ubukora ni ukwihangana kandi ukagumusenga ushishikaye, ahubwo wihangana. Iyo ugiye rero kwiyanduza ukagenda hariya nyine gupfumura mu bapfumu, Imana nayo nyine icigira iki? Ica yirebera hirya, ntago iba ikikureba. Kubera iki? Wagiye kuvanga. Rero ikigirwamana mbese ukijanye mu rushengero, Imana ntago inezerwa. Abavuga butumwa baravanga, ugasanga bagiye kuraguza iyo babonye ibintu bakomeranye, ntago bafite kwihangana. Iyo Mana rero igiye kuyivangira ntago inezerwa, ahubwo icirekanye niyo ngwara ikakugumaho kugeza igihe wewe uzabona ko wakoze nabi ukayigarukaho. Mwene data, nimba ubona ko iyo ngwara wari waragwaye yakugarutseho bivanye n'ukuntu mbese n'ukugabitanya kwawe, uja mu rushengero ugaca wigira mu bigirwamana, ukabona iyo ngwara yakugarutseho, none washaka umuti wo kuguma kumata ku Mana nyine, Imana ihoraho, ukayisenga maze ukayisaba, mbese mukaba n'abagenzi. Konzi ko Imana ivuga disi, Imana iravuga. Wewe nukugira ikintu kuyizera gusa, kuko iyo Mana wakurikiye irashoboye. Haleluya. Abantu benshi ntago bizera ko Imana yabakorera ibitangaza. Imana irakora ibitangaza. Harabo numvishije yakora ibitangaza, yavuye kanseri, ngiye ubwanjye yankijije ingwara y'igisukari, urumva, ariko urumva ko ari bitangaza. Kandi nari ngwaye n'amaso, urumva ko Imana nkora ibitangaza. Imana irakiza, kandi irakiza n'ingwara zidakira. Wewe gusa upfa kwizera Imana kikiza, iragukorera ibitangaza. Nimureke gufata rero ukuguru kumwe kuri mu rushengero ukundi kuri hanze. Imana ntago ibikeneye, ishaka ko wese atakintu na kimwe gisigaye inyuma kija mu rushengero. Mbese umubiri wawe n'umutima wawe n'ubwenge bwawe, mbese byose bija ku Mana, nibyo Imana ikeneye. Aho rero iyo ubigize uko, Imana irakugira neza. Ariko iyo wabonye ukaguru kamwe kibereye hanze kandi mu rushengero, Imana ibona ko ugiye gutambira ibigirwamana. Rero amata n'ibindi bintu ntago bivangwa. Haleluya. Mwene data, nugaruke kuri Yesu, kuko iyo ngwara urwaye Imana ntago inaniwe. Imana ntinaniwe.
upfa kuba wayizeye ukayizera mbese n'umutima wawe wose n'ibyumviro byawe byose n'umubiri wawe wose byose bikaba biri ku Mana. Ariko wisokeye mu rushaho wigira mu ntuzenye mu bapfumu cyangwa ukagenda mu bantu babapfumuza, abantu bakorana n'imyuka mibi, Imana ntago ikeneye. Rero ikintu kikubaho, Imana iricecekera kuko uba wayitaye. Reka ndababwire, iyo Imana ibonye uvanga ntago iba ikikureba, iricecekera. Niyo ugiye kwitabaza ntagikumva. Ariko rero ikintu ukwiye kumenya nukugira iki, iyo umaze kuvanga Imana ntago ibinezererwa. Namba yari yarapanze kuzagukiza ica yirorerera. Kubera iki? Uba wagiye mu bindi bintu. Mwene data, nusubire ku murongo, wizeriye iyo Mana wakurikiye, iyo Mana yo mu ijuru. Ngo ni nyefuhe, ngo ni Imana ifuha. Nyefuhe ngo niryo zina ryiwe, ngo ni Imana ifuha. Rero Imana iragufuhira iyo ibonye uri kurakora ibyo idashaka. Haleluya. Nugaruke, nureke kuja mu bintu bitanezereza Imana, nureke kuvanga amata n'ibindi bintu. Mwene data, Imana iragukunda, ntugire ngo irakwanga. Niyo mpamvu yarungitse umwana wayo w'ikinege kugira ngo adupfire, kugira ngo tubabarirwe ibibazo byose dufite duhereze Imana. Haleluya. Rero itwumviriza iyo atakintu na kimwe tuvanze, mbese atabigirwa Mana tuvanze, Imana twumviriza. Ariko iyo ugiye kuvanga, Imana irirorerera kukumviriza. Mwene data, ntugire ngo ivyo bibazo bya Imana ngo ntibizi. Irabizi icyo ukora we gusa nukwihangana. Mbese nimwibuka wa mugabo yaragwariye ku kidendezi, yaragwariye imyaka 38 agwaye. Mbese agwaye ku kidendezi, abantu baraza bagwaye, mbese bari bafite abagwajije, ariko ntabwo yaramufite. Yesu nuzi ko yaje ambwira ati ngo ntuhaguruke ngo wikorere ngo uburi bwawe wigire. Ntiyabwikoreye agacakira, yari yamukijije. None se wewe ni kubera iki Imana itahubwira ati ngo ni wikorere uburi bwawe ngo wigire? Nuko ufata zijya Mana ni nabiriya ukavanga. Sishatse kuvuga ngo uragenda ugasenga inka ibiki, kujya kubapfumu ugiye mu bigirwa Mana. Ni muri za Mana z'inyamahanga. Haleluya. Ni muri za Mana z'inyamahanga ubugiyemo, kuko ntago ubucizera ijya Mana wakurikiye. Rero mwene data, nugume ku Mana yawe kandi uyizere, izagukorera ibitangaza. Nugume ku Mana yawe, namba wararirimba uyiririmbire, namba wayikorera imirimo uyikorera imirimo, uyizere. Ikintu cyose cyawugeraho ko Imana yakigukiza. Yesu nabagire neza. Ndagejeje ngaha abantu bose bari kuranyumviza, Imana bahezagire. Reka nsenge. Uwiteka Mana Israeli, ndagushima ku ijambo duhaye. Uwiteka ndakwinginze uhabwe icyubahiro, umuhare wese data ari buryumvirize umuhezagire, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Uwiteka Imana abarinde ijya ngwara ya coronavirus, kandi abagwaye Imana ibagire neza ibakize, ni mu izina rya Yesu Kristo niwe ndikunda bisabamwo, amen. Muhezagirwe bene data, basaza bangiyo ubo muri Yesu Kristo, na bene wacu bo muri Yesu Kristo. Yesu abahezagiye kandi bagire neza.